مصطفى من جارك هديت بخير هاتي برنامج ما بريا كونفرنس هم قالك يا آخوين نوا كونفرنس دجي مشو بعضهم آخوين آنها بداويبو أنجام ويج دركت ديس هاجي ميد آخوين بيوست بي مهرقاف بآخوين ما مصطفى تجي الوربوي وصا بيكو بري جبوكو برسمة دوباره نبن تشاتيت Yani işte her balkeş beştariye ki gelek horta bu yani takriben 600 kes ve kesayeti ve berpsiyari parti sazi ve rexistanan lur amade bun 600 zedetir bun ya her balkeşi prani beştari jibaşure Kurdistan'ı bu yani ev brastici baldıkşan cara yekeme dibinin de konferans ekibi rengide هم هماین آخفان سدی شست هفته بسورانی داخویان یعنی به زراو سورانی داخویان او تی چو آتش بوده بیا من مزنبونا پسکریکیم باشوری کردستانی yani mesela beşindin prani berprisyarin parti sazi ve rexistanan beştar bulun lej başure Kurdistan kesayetici habun kesayetici gelek bun yani beşindinci kesayeti habun ve künerment ve niviskar ve siyaset bedari serbuxu lej başure Kurdistan'ı gelek kes bisere xubun yani brengeki gireday partiya ne bun yani dilsoze partiya benji zedetir ser nave xu hatın o rexneyn heri tun ji jwan derdket Rexne betir ser çu bun? Rexne betir baldık şandın. Yani 7 sal beri Kurt ne behevre bun, ne beri xisteri bun. Oğlum serimat. Evant iştana serimat, 7 salı ev felaket sergele Kurt dajo. İroji eğer hem yekti ki Kurt bekneynin, İro edi deskeptiği mehenel, Başuri Kurdistani Federasyonu Rojavaya Kurdistan'ı Xuseriya Demokratike yani her du statü şu helveşandına peymana Lozan'ı ama dagirkeru kolonyalist he dev jixu bernedanı eriştikin jbo van statüyacı jdeste kurda derxin tenil hember ve ki derman yektiye yani devir xalak ma bade mamsa tevlibun ama be baş bu jbili Parti Demokratik Kurdistan Iraki تبلی نبوش خو تبلی تشکی نابه روش آوا باشه وقت پارتی جمع خواه وقت او دی بیجن پره و آهنه نه پرابلم او اویه کتیا کام بحث کن شرطه کو اوجی دناو ده بن yani ام سالانه حتی انها مثلا پیک نای هر چیزی yani az mesela yekti edi hatına bahev ya partinin siyasi tenevi fikrini hakkım. Yani Prskreka Kürt edi tenil roşleta navin ve Prskrek tüne. Prskrek cihaniye. Gelek devletçi dahili ve Prskrek bunu. Yani Rojavay Kurdistan'ı bitaybet şeril diji daişe gelek velat beri xudan vur. Başure Kurdistan'ı emlednerin hebuna neftu, petrolu heyindin buya sedem ku gelek devlet dahili wan dernabune. Devletin heremeci, devletin serdestiyen cihaneci. Bakure Kurdistan'ı ul Türkiye dinleri perskereken wan deraji her diçi mezentir dibi evyaji bimed de xuyakirin ku lehember vana dibi Kürt jibo berjendi xu legerinek hevbeş bikin. Yani pey legerineki hevbeş bin. Beguman her parti ve sazi ve rekstin ray ramanevi cüda he fakat hint işte hemu partiyan hemu gel alakadar ki jibo bikaribin lehember cihane bir rengeki stratejik hevbeş tev bigerin. Evlegerina hevbeş ve pekveri yani konferans çevu ancamen xodan ancamnama ve derket tişta hari yani gerin و حتی آنها کو کرداب یک نانی پشتی کنفرانسان کو هر یک بلاد وی ایدی چیرو کشبیر دکن ملاخر ودنین اف مکانیزما یا کو
piştî konferansê ev lêgerîna hevbeş û pêkwere gelo nerîna te de ew mîkanîzm peyda bibe heye got konferansê jî ya herî zêde hat gengeşîkirin yek ji wan ev bû yani gelek kes gotin însan tên li vir de axivin derdê xwe dibêjin bi rengekî tînin ziman û dûr e hevalatkin için mesele deyî nayê rojevê ev car ev tişta gengeşikirin ica bir yere serveyeki hin komisyonan pek binin yani hin heyetan pek binin yek heyetek ji bo tekliyen navxuyi ya kurda kare ve çareser bike ji bo ki legerinin bidobine heyetek ji bo tekliyen ve hezen navnetevire o heyetek ji bo Ömür müteahhit yani neteveyin yek buyre bir karibin danıştandın an bikin dilayı diplomasiye de jiye xabat ben kirin. İşte avan heyetana de peşeroje de ji konferansek bir biyaniyan reçek. Mesela rakhne ki bir rengice bu. Eko konferanse de bun hamu Kürt bunş Kurda peftir kesektüne bu. Şu eviye konferanseki Kurdistani bu. Yani Kurdu PKK'nin yen Kurdistani beştar bun. Ama lurji gotun ku de peşeroje de tarih diyar nekirin ama باور کم حتی دوسه ماه و یاجی پک بینن وقت دومایی ve konferansı icab saziyen navnetevire, hezen navnetevire keseyetiyen biyani aracı konferansı ki pek binin. Evan encamana eğer Xadil bir yarın konferansı derkevin, eku konferansı amade kirne, o eku beştari konferansı binin, xudvi varide erkdar binin, brastici xadi derkevin ve dübeku jibere cudatır be peşketinek evcar derkeve holi. Yani mesele pir giringe, brastici pırsa kurt hatiye ser taye derziye ki yani usa zravye yani hebunu tünebunu. Mesela eve eğer Kürt behev nekin bir stratejiye ki hevbeş tevne gerin dibeku set sale dineki ji undab. Ama ziddiyi dibeku set sala peşiyame bir set sala kurda. Gelek spas mamustem mücarek dici hem mamustem şu ev mücar yani roja am khanaz dekin hele Türkiye ve davici le Ankara ve İzmir'e ser mala da girtin ve ancam ede pek rojnamavan hatin girtin. Ele mamustem şu تبخب جعل خوش ديتي ونور بون الوالد بون يعني هماش دسبيك تايبتي صالح نوتي حتى رجايرو اف ايريشين سر رجنا مبانان تايبتي الدجي چاپا منی راگهانا کرد روزنامه‌وانین کرد رانوست یعنی هینا جی دوام کن هری داویجی الانقره و ازمیری بکات. یا تشتکی دنه ev girtina dumahi ya penç hevalan brastici yani bağvaya ki aşkere u vekri dici kanunun xoji tevdigerin. Beri disa pek daniyan kanun eki pek kıstin yani embejin her cari kava rozdamevane ki digirtin ve bir rextine ki nehiniyle gireydidan. Bahane ki şkore diditin yani embejin yeki ditin itirafkar eki ditin binave dizi dert ket dozgeriye de ifade de ser insanın jbo girtin avan ve van dikirin sedem. Le evcar tişteki dene. Taybetmendiya ve çiğ. Zanı be. Hicde hevalime umdzanın hatı darzanın rojname van. Juan pazda girti bun dure hat berdan. Dedema ve darzandın edi parezerin hevalinmeyin rojname van balkşandın gotun ku dozgere ve doze Mehmet Karababa ev buxu iddianame amade kiriye. U her vaha ji heyeta ku dadweri de cidigrin dilav heyet edi keseke jin heye ev ji jina ve dozgeri yani meru jin çenabe de dozeki de behevre cibe. Kolmaleci nikaş etkin. Kolmaleci nikaş etkin ama tişteki denci avan evalana sezde mehlöndür hatın girtin. Jurji diyare ku tekliwane malbati ser ve doze de bandor kiriye yani brengeki peşiyle hevalan hatiye girtin çünkü derkevne doze ve bemberdan ija serveye ki van hevalana nuçe ku divi derbaride hatiye çekirin par vekirine ne ku nuçe çekirini yani her penç hevalinmeyin rojname vanji
di ser medyaya civakî van vê nûçeyê par vekirine gotine ev dozgere ev jî jinawiye her du di heyetekî de ne û parêzer jî hukukzan jî dibêjin ku ev dijî kanûnê Tirkiye. Îja vê car çikirine dîsa bi rengekî wekî ku van dozger û dadwer li dijî terorê kar dikin û van rojnamevan jî bi parvekirinên ve van hedef nîşan dane. İca di kanûnê de jî hedef nîşandayîn jî eşkere ye di kanûna dış terorê ya madde 6 de dibêje ku ew polis û asker û nizanim alî emnahiyê ve di dijî terorê bi qaşo gotinê wan dibêjim nav qewsê de kar dikin wana gava hedef bê nîşandan doz li derheqê wan tê vekirin yan jî lê pirsîn derheqê. Evana ne polisin, ne askerin, ne de alî emnahiyê de ti karekî wan heye. Evana dadweriye de cî dikirin. Yani hakîm û savcî hakîm û savcî ne ew jî nakevin di vî warî de. Yani tiştekî gelek bêhukîye, tiştekî gelek keyfiye û di vî warî de jî ser de jî hevalekî girtin avetin zindanê Firatcan Arslan ew çar hevalê din yê rojnamevan berdan di nûçeyê de Evrim Kepelek di gohê hatiye berdan ew jî do hat berdan lê xeynî wî hevalên me yên din yek ji wan jî hat girtin zindanê kirin yani tiştekî acêbe dijminatî çêdibe ama eviya dijminatî wê de tire jî hukukê xwe jî nas nakin. Niha em dibêjin ya li Tirkiye faşîzmê bêguman di faşîzmê de esasekî wisa jê ye. Ne kanûnê xwe nas dikin, ne hukukê xwe nas dikin. Yani tu tiştê ku nivîsandiyê wan alaqedar dike jî nagine ciddiyetê. Heman cihan de jî em rêya dibînin. Di êrişên ser bi parlamenteran de hemû tiştan yani çê nabe polisek, jandarmeyek parlamenter lêpirsînekî lê bikin. Em bêjin nasnamayî jê bixwazin. Bizanim ku parlament lê li vir wer nakin. Parlamenteran îşkence dikin. Lê li hember vê yekê jî tu gav nayavêtin. Problem jî ev e. Li hember vê yekê tu gav nayavêtin. Yani niha divê ev girtina 5 hevalan bi rastî jî hemû partî dijberiya vê yekê bikirane. Yani eviya ne pirsgirêka Kurda tenê, ne pirsgirêka çapemeniya azad tenê. Hemû çapemeniyên din jî alaqedar dike. Kanûnên wisa bi vî rengî çixar derxistine ku bi heman awayî hemû tişt bi gor kêfa xwe birêve dibin. Niha jî mesela amadekarî dikin di meclisê de torba kanun dibêjin yani hemû tiştan têkî xistinin torbeyekê ji wê torbê derdixin nûr jî yeko gelek guherînên ciddî çê dikin ku yani tiştê heyî jî temamî ji holê rakin. Ev ya pir mühim ev qenaata min yani ji bo Tirkiye pêşerojê de evan tiştana ber bi pêş ve neçe pêşî lê bigirtin divê hemû partiyên li Tirkiye hemû sazî û rêxistinên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dijberiya vê yekê bikin. Awayekî eşkere dijberiya vê yekê. Gelekî spas te dikim Mustafa Hêmişek ji bo tevlîbûna te û nerxandinê te delal gelek spas. Spas xweş. Gelek spas.